Hello, agus fáilte dh uair ile go facht bottle fíon, cáirí Hannah, Lana agus Rachel. Agus mar sais, ha bottle fíon iad ar fialú. Lana dí hacking. Oh, sé Rosa a hána dú. Ha mí cháúlí thuime se an bottle seo agus chanim mí mention go bhfuil cin hackingrá chin ar Rosie. Ach, ba mé och géirí rud bic rud cinna dhealaiste. Ach, chaneala chá penkrí sin? No, hanning? Cha bhór gealh, so... Oh, son bhí chorromach. Yes. Yeah. Ceiscileor. Chanil Rosie córsným sa idir. Ach, all the me show. Yeah. Hiws gael laid yn fialw. Dili. Diw has sy'n gofio bring me yng na rwtyn nach by dynnu i gys y gwt. Na dy fe. Carson nach dy gys dynnu go. ... Rachel, fel ysa son tos y chwy na dy fe? Na mo bhésa, ha immigrant down ha mi a coide dash agus is mention Míle son of Rosie. Agus ha mi mention Carson nach the yesh dinge shogo. Ha mi mention harish at dablian a yolaf. I blian a gilye a galaf kajok. Shakaro baby akam ha immigrant down. Ed hu baby ach canning gose in thoshok in raste na me bhésa. Ha mi caran I farach ging maar chanel tar carriage en akam le clown in draste. Agus ha mi farach ging maar hole la gyfel mi geusig rudigen uur. Agus ha mi farach ging maar nu de hou fijn go ieder chorigen hou maar ha mi kerskelior agus norsjen ha hole kale garochig. Maar is een plaar kadel ha mi ha hole kusjen kerskelior. Mis is echt belastig altijd Rosa. Maar nog gelijk kerskelior. Oh. Ha millish. Ha really millish. Wel een millish. Milish. Han je zijn gosnokischen. Zag ik wel shot al de goeiste verre woord. Toch van de plaatsen zo favorite. Favorite verach. Wat u laat om zijn kan je het sluiten, kan er wordt ik ieder al keer. No, Dilly, I'm missing you now. Can you, Dilly? Ga nou me eens haar zo haast. Haast. Ach, wel, zo rut van met je toch gegra. Mi vader ging maar, how vader ging wel, how je toch een konie fijn maar curveballs. Agus een konie vader ging nat varende gosse. Ha mi vader ging maar, ha mi kersklior. Agus noors een haar rut in het tachert. Agus hou de kade garoch ich. Ja, ha doppen als Kuhn en Connie. Wel, ha mis mennig gase ha sin je aan de stoche stagen dheidhinn naar beginnen aan het dag. Agus va mis mennig ha sin biacha huger rutte nacht de gies dinge go. Ach kutjach van mis mennig rutten e gies dinge go ach hat de geest me. Kujach ha Christian a written a hakam sa skrifte Kujach yeah ha Lana sakam sa bla 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 and there's an image like right stoch like a rat kerst in hoshach rit a ha stoch kum afrikach son a podcast a show nur a hangover orst Bí u farach gang na shad me yenas de ritigan me hate you son koerst me hate Fuse fras, honestly. Wouldn't no hamish really a full length. She rotten potato hunum ha grot be me dirach al lion am yapi fatal la a gall like fizzy juice. Juice fizzy agus a fehu sugar agus a fehu gus coig uairean sonskunning or takeaway ceannaich agus ha sin kersklior gyda. Tapalata. Ach uairean like a la rare ha sin son cuairt fat agus híl sin fa me honestly ba me ho smug actually chan mi ferch ni chod don sin agus fa sin nar dus go si sa vatin agus seáin is ha sin ferchin chomas gas Uairean actually agus lorach me seo nuair a bhesin clúich airgead a déanú geag le baltas. Agus airgead bhil bhesin nar cos rudigan anamach agus beter gon geag a déanú in ná lá like mu am lunch.
So fashion ar dúis fashion déanamh agus ha jalvan runnig far a bhil a mis mun cead nó còig na racin a laia ar a lá. A díadach a fúlmang. Achas sé hánig mi fad an arsúla fa mi gra wow, cadach a hangover, hadach galave. So sé lis an a hamiak úntaich gúpa go rit gan a dhéanamh, le bí mi cead duine a vis dal suas na bain nuair a hat idir ví a fab in éiche ré agus Hanna dinge sé an annoying guitar. agus mi gra a grip ach had déanú jefid. Ach, Lana, bí me sé déanú tóir nuair a hangover aram. Bís me agus chuid a stúd. Yeah, a chanje rit like snog as a fresh air ha sin bí si se like En jy sit jy garring nappies no well van mis smúnach agus sé a gig a dhéanam me goúte go big karaoke ma. Oh. Dus gus sa vatin sin na karaoke. Me goúte? Chatálaim sa bhí cur ar ceol sa vatin tá iad. Je? Iad, cha bhí mi cur ceolad. Os da lefst radio. Wait, je? No, cha bhí Like bethe lá afisteach. é lá ahisteach cha bhí go chaning mar am lunch iad. No, honestly, chatálaim ceol sa vatin. Ha díadach ha cúsadal i gása agus ha mi díadach gefarach ging cho Gan jy lesam? Like overwhelming. Yeah. Fém chaning gevel? Ha shit njona. Har talent in iad. As díadach a géisioach rin na neachgan. Well, the line say ha shit overwhelming also. As a cha sé bí mi díadach géisioach rin na neachgan sa vating agus ma ha ceolad bí mi díadach chuid. Yeah, agus ha cháneánach ha carad agam agus bí ise a dúsgig a mis mention ag leir sé còig sa vating ha a gopad ana. Ha mi chod lí sin ach bhí dúsca cógan sa bhating agus bí cudéad mar chaine Taylor Swift ach bí cudéad mar rudan mar Pitbull rudan mar sin ag cóig uairean sa bhating i dteanú i make-up aice ha sin as a heel And yeah, corporate baddie a hint. Shit, corporate baddie vibes. Stoch fel féimi. Yeah, up the grind. Bí me sé géisioach í radio 3. Soch good fheum agus an meach an ancateach. A sí se BBC radio na gé. Rutan eile a hagam. Bu bhealm go bhar cuitcinach inse gá mar a bhís tú a tasgadh investing. Oh, chanéil clú agam agus a réad háda sé rut maithán. How fécinn tóir dhéine seo é léine agus ha me sé fécinn seo fat an dúil agus chaile sam in ma trend de chorig in na hán an dras? Chanéil sam ach fiús like chanéil pension agams. So nan ramise cúd chanéil sam orchat a giste go like lichit nacht gach mías an the stocks agus shares me go go bin bearstach a cha me sé deach gra oh wow savings account le 1.2% call this mad a sin agus ha mi féin tríchit sa hoch skillen gach mías. Chaning e rut me dhéing rut me sin a mis mention gyfal yn cwach as sin ha am nu'r hau ga hoisach ag tra na dy be. Agus nu'r sin yd a hau stoch ag tríchit no cerid ha mis mention gyfal sin caran chanig gyfal a ro chanig na chalw tra glior ach ha mis mention gyfal yw dianw tod airgead nu'r hau toisach ag nu'r hau og agus nu'r hau og or how doch er son darige de chosk eid vi dalach nio eid doch nio ach kujoch e var ook sin had kuchen ho chanjalarige dik dunje son with de machine agus gaan noring ut een honi vis men je gegorst heen stoch nu de houwer son de riek illegal hier agus de machine mis menschen gevel ha mis menschen gevel oavesoch dulich doging ook go harad a vís meach edition. Or anja mis mention féime tú sé long game ham agus féime a vís meach géid. Agus de feu. sé gach na rotted ise sin goine sa skall. Vi sin fiús dich no fiit no son rutigin oslik chanile sam sin rit chanile sam chatgéis ach ha mí smunche go rut ma a vi ann agus. Ha me sé tágin seo éing lenne chaine mé cal. Chaine mé mé cal anime. Bel a tasgadh?
Bhí ga má na rá airgead. Bhí Dhéanning sin na rá airgead agin, yep. Ach nó ha mé gönta chuh, bhí ga má díach be an bharach únsa chuh mun economy san árscáil. Or ha mé spúing sa dúiche seoú be sin a fáil na scóla agus hanil sianní a cin in ní dat sa bí bí sin díach gaimsa chuh a sa hasing an nóing $1 na behanlan agus ha ri de bhden an rudin a hogáil agus chuinecham sa hadúir me se homeig neo economics sa scáil. Homeig? Hadúir mé homeig. Dú sí se homeig? Homeig A becarach? Hadúir me se Macaroni. Macaroni agus sconíchan. So rein sinnne tá san dúaching héin or bheit fis ag me bhahead nach roisin féin homeig sa scáil. So an nóing thuing sin san dúaching. Okay. Ach thuh mathematics agus an economy síle. Had de chuirt me farint an úni sa bí sé had cáing a bring. No. Rutan mar leis mortgages agus Dáring gé níú cudromach agus mis menting chanealú a geoscuig mé gus a bhile rá adalach chaning. Had dí se go sé a bhí macíalach míon seo man chus Okay, ha cosc airgead sonna bhí cead effortless. Ha. Bhochiún garid, ha me sé a bhí. Brow lamination, lash lift, nails. Worth it. Sin an ever nach ilmi investig. But like, ma ha mi geanú na rutan sin, ha fyrst a glead a bhí rolga go machas ma lepe hiad char sa bhadainn gynna bhí geanú really. Yeah, how cost barach airgead agus stoch channe fiús tíide ach tíach a bhí cos airgead ar ruta mar sin agus ha saflaigh tóir. Yeah, agus trips a bhíos agus an nuair sin fyrsta. Ach a bhéla sála gúne. Oid chuad me se laugh lift? Laugh lift. Ik wil even zo maar aan de dag. Laugh lift. With me lash lift. Davlial na wesh. Agus waar ik die mascara goed. A dúir cúteach? Goed. Agus brow lamination had me buga quite maar am se. Agus yeah, had like how nourishing it ha quite mars geta. How cost edit agus how appointments agat. Could you 3 tursen to be like 3 different appointments? Un gal. So I should jenna hulaska. I shouldn't torstún your cutjach how cost edit. Agus yeah, get the how quiet meer velach ma. For sinna va mi shirig. Quiet ma as soon as rutan chen cutjach. Yeah, ach like ha mi sé leisk you. So as a bhadainn channes gumpin, channe mi actually a sabel like airgead or ha vi jennu na rutan sin you so had díach go forsnach inis channe mi sin a jennu. Agus channe mi ceat robach, no. Ar a bha. Yeah. A channe mo na rutan seo jennu. Bearlim sit na. Bearlim sit go cutjing it easy goes in the me og. Nach he laket. Nach hémú teachgurachgan agus tachbalat ra ridúne. Channe mis again? Channeal na mis. Ha sin je cosc úne, sin cosc edrych ach úne, nuair a hawg eith a bhíh tu cutjingach, right? Ma hau sé a bhís a dóiacamsa. Agus hau nórsing iad a dóiacal, agus tufaslí uair a híte, hau cutteachgurach go me gra, tachbalat sanna dú, fa siad really snog, dochas go go ma, ha mi díach het brain diwt. Ha mi díach het thinking. I know, nothing is really like ik did a juice jy podcast a chládig like churing text oh gals for sin chosnog like get it is a night. Yeah, no. Maar de hele is no Hannah. Maar de hele ging is on gedish. Ach, maar how is we stoy cutting it's on cookpaties how with bring you is how with tapel lacht your tapel of radio maar ha like oh tapelat was sin ma chimidíú how it there chanémo norsing úne chosk if we could check is ga vi sin genu seo ach ik kun vil fónig in livehacking vil us wunjing gra de genu seo as na nugutten charó Catcher wel seo na was sin je brunir ferrak Fessam ach ha mis menting ha mi text ha gra ach seach go réid doch rudelle ha fé ma trianu ach
ha e cóirte da mi bhí deanú sin, a mis mention na hamis, stoch si as a lepi agam, agus a smenioch ich mi éna lá, am bhí mi an gáí deanú sin agus. A stolaim sa bhí deanú sin or, gás a gecú, channe mi féiking, féiking thingy. A channe mi féiking na carriage ac am cho trich crí sin agus chaning, mar ha mis mention nu ha mi fadoch ging mar. Okay. Chóirte treim, bechorú sin dhéanú. A ha mar a straight date nachché like, wow, chóir sin glan, ha mi dachas go feich mi ríistú. Tá us gra, chi sinne chéile, obviously. Ghosted. Yeah, ghosted. And you ghosted Can you like kiels? I miss mentioning humans could be a whole dynamic a yenu. How ferroking mark go bechor gut sin yenu. A ha kerskele or gunna vi ga yenu. Sin ha me gra. Ha kerskele or gunna vi ga yenu. A chanel mi smeunig nach bechor. Or ja, chanel sam. Ach sé nuwer de han kan nu de ha baby akket. I is be dunne tors Carson. De gunnile sat de gra. Tagblad is on na chorrag ja son Carson ja son a bresant. Ha sin kerske leut ha mi tuksing sin. Ach ik nou naam I dieist. I rát de genu sin ficht bliana weis. Charo. Wat joch a savel genoenjach ge. Agus naatje vi kur Carson han a cholle dunne gra tagblad. Diedag could text go lo ja tog a phone bring die nur hiwat kan tagblad. Ha mi smeunig al ficht bliana gal va Carson over de geen komment. Diense vi ma met torstad me vi skrivig like birthday thank yous. Hula sin taing voor dear son en Chickabee wel. Like Lana chará dunne chará in na fridges ik dunne ficht bliana weis. Chará jich jiffer Carson jich jiffer babyen. Sat ulike gra tagblad. Chará sin in na fridges ik dunne weis. Sé rot ure has a show huns go vilach for den is jalav a chud in Italian Carsoning le jalav sin vi beagad ore. Bi dunne a yenu. Bi sin a cosún genu show. Agus bearlam go a chuiging a chu rádiúm, díach can tagblad nuair a hiúat. Ha némo karste chu uchge, me hiúat can tagblad fa sin chusná tá brí. Chan you still untreger seo. Ha mi fiction na hagra chanému sin. Chanému. Ha mis is muidige gewille really snok. Agus ha kortig roomse a vi a gra tagblad bla bla bla. Gilmachri. Ja, a vi féin text mar sin, ja vi féin jolavik de baby gra. Rosie, blah, 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 pound ounces, taing fhór son, strawberry baby grow. Agus, yeah. Ha mi smench gyfel sy'n cute. But if can't be illa must be na fisticuffs. Ha uner ritiken, hanjele serious, or well ha serious. Hanjele mishe, like, farchin raw, hideous me einach. Carlia hakam se a hoof, like, relationships. Agus dheidhinn is for the mar sin. Agus had seo cóirte thing. Merach, fachgal mór hanna merach. Nen rá múne ac am ríist. Ha bhíon flat a cheannaich le cuidican gus a rá fáin. This is a fake fáin, by the way. Fáin mo chorrag. Yep. Ha bhíon sin I dhéanamh ád. A mi smyncha gyda tíadach siarsa fachgal sort of security of varach gehanne fine like engagement I guess well nach a lús a tálichte nach rá fáine ach nun romi well yes ach nun romi fehu chanéim sin flatte cheannach gus bí gealach fásaí acin. Cha bhíag ag gealach fásaí a hían so mar sin cha bhíag sin ar fleit. Od nuair a scar sin fa acin se flatte réich. Beidir chun seirsa de mini divorce like va set acin rí agus chanéis go rá cúsin like bunos cún bha sin chá carstal agus amicable sé díadach gus flat a reich va solicitor in je gra femi mis a piece pepper a ha gra so and so gets this so and so gets that blah 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 so beter kun je talken jach lugus a gra ha seo over zich hen chill a ha sin díadach féimech agus like chosk sin erket er sin so han sam sin en nu rut agus han mis meach actually good ríis de distribution go Hoors me sin well hoors me sin miút a Joey live ha mis me
Wow. Chanil wyt son rydyn mae'r syniad ra. Syniad ryd. Chanil. Well, Gos o'n nach dy gys exactly. dynnu go. Wel, chanil dynnu sy'n bydd son yr adiwt. Díadach by ffeich gloch y Sure, sy'n. good. O'r haw tolich je haw díadach oedd fflat y chianloch. Agus ha syniad ryd a ha dyrif. Mae fi coiad eith dynnu. Agus at doltran y behan ynoch. Gen rydyn mae'r sy'n. Sure. Chanwr y gwt. Agus cha bych o'r gwt. No. Dat Aha. yr adi cwt gyngach. Ach, hwyd mysio... Charo mysio son fflat y chianloch. Gys yr o gelwch posi. Yeah, ws y ciolwch. Agus sin hwydd mi agus nóir sin cheanlaigh sin flaad cóla agus a ha mi smúing bha ceolach ach bha fis acam sa gobí idir bhí gomadar a bhing na nóir sin iad scarigh agus gorá flaad ag ddíisteaching. So bha fis acam sydd y sin a chara mi dog ar radiwt. Wel, ha mi tuk sin yn efer ha mi a garra sy'n nar synach. Yes. Dy gwyn ys y bi ha geisiach a ni'n mi ceter dy ys y bi. No, a gra, chwl ni gyro, bla bla bla, ceter son flat. Ha mi tection gyda sy'n yr cialoch an y doi, ach ha tai acums choleri Campbell. Agus chanel gaelig posig acums. Ach, yeah. Agus ach ik yn am chanel am efel sy'n ma hawr son teich anoch le cwjigen. Channing begoor is a viakke gerichen en dingen kerst. Ach, hou smoen. Dingen no che kerst. Haus men jochen ach gaf is am nachel is akket. Ach kutjok maar gosige ga boring gose e vi ganjal arike takums son vi gra hamike de tai hamike de banish hamike de shit hamike de show. Gosige ga boring go gaan noodingo en arike dat de gosk e tai agus uit banish. Yeah. It's one or the other. Yeah. Yeah, could you? Agus ha mi smenching mad. Ha mi texting yn chorrag, agus ha mi texting gyfos yn cudromach. Yeah. Ach, ek yn naam gose cha bwrdd yn gosio ni anu. Sure. Ach gwydioch, diolch yd na haw. So haw sy'n grach na chwrdd y dafrwyd fiagat. Wel, chaniem banish fwr fiagat. Chanio mysio gyr i banish mwr. Chanio is abuse fel me gyr i banish. No ha. Ach, ha mysio ti ddech o gyr i mat party bag. Ach, ha Campbell y gyr i banish mwr. Yeah. Ha eising, chanio leising, chanio mis mention gyfel a cho jail id baisyn no fi poste. Ach, ha eising y gra, ma ha sy'n dolca ianu. Fe mi party fod y fi. Sure, yeah, Agus ha mi sy'n ha mi geri hulting y fi ans, ha mi geri shits, ha mi geri sio. Chanio leising y ffeiking y loach a hawn. As ha mi texting sy'n haising ti ddech geri party mwr, as ha gra. Sio ti ddech yn enw'r yswring yw ffang yn tiolach agos agos yn tiolach agam sy'n colag. Agus ha mi texting sy'n. Ach, cydioch ac yn nawm, ha mis ti ddech caran it's mentioning sy'n la hawn. Yeah. Agus chan yelf mi son marigit a chosk arigit mar sin a chosker la. Biarlaim sa ti ddech party mori yn resan taigh. Agus stoch e labri a choriken. Gybi sy'n acing. Yeah. Ach, gos i cha sé Carla másin ag samí tesin sin a chaile am inné me gealug pósigh inné sinna rud cearst nó inné fémi a paperwork a bhí agad agus fémi is a bhí agad okay mascada sin ha is acin go bh seo tachart agus mention prenup a cha mis mention goteach mar féime a bhí is smeneach a gaidir sin a mis mention nu a how an a gil agus a hóla cael ha ag haran agus uan an chanin gyda chorrag ofasach mi chóirstal a ham. Yeah, tuk mi gyda ach ha fémal. So Ha mi chóirstal agus ha mi smenching mar gósige ha mi mar indrasta ha mi smenching mar u hen lana chanul pension at Campbell seach go bhla self-employed. Yeah. Agus ma ha singe dolle fósig ha sing ti doch gefein le Sin gold gyda ham. agus ha me seo la ile agus fa mi ti doch smenching ha sin as a heel or sin en ar get that. Yeah. Agus sin agus ha me sé vi gopa son sin agus ha mi smenching ma ha cúsin cearskilior agus ma ha cúsin ré. Yeah, ha ré. Callach am a veg slán ha sin cearskilior. Ach, yeah. ma nach hell. Ach, Ha me sin okay. flicking I was scuppered. So, you know, a brain your tehen, she root more ha sin, ach, ha she haninse, u hens Campbell, rudiken, no small bulach a yanu, agus baby. Sin, gwyfel pas dacu. So, chanel, pas dacums,
a bheil rutain bó na... Dínú nach bit nig Yeah, na mé sui- baby. Well, Go leor. suichen acuise, like, ha jólas a hacuise na ché lachams ach scínteach go bhfuil rutain án a thuisiú. Guys, Tá list de mór Yeah. agus ag táiseach I frog me seo charráí ar sanna bhí agus guna bhí a cút a nícail ormsa neothúla in éile a hasan néisteach ach sefrit mór a hán agus chaneal daine a bríon mun nitty gritty a bhil. Chaine lítead agus ha mís menting mar bheith mí gra charrá tá cadid na go lerán ach úsa hena agus thugus tá cóir le agus uan bheith me sé féin nach gáir déon seo déon si a thuirú chaneamidal dhé go seo gus a bíú feisce se nó gus a bíú seo agus ag ná charrá mé rilí te sin a chaí te sin inis ó hamis men go bhil cúsin tíach i garach ag fet an hiúil agus uan an ha caran overwhelming a chamis menting mar musrá páis a gom bheit mi a géirí clá na charromí I dhéhs méneach ag mé dhéon cimar a bhí go béachams le páiste. agus cimar a bhí asté stoch siamies an asté nu a habdal lei sé gopad. Cimar a sin na gopad agus cimar fágríon na ha a habdéanú sin éiad thu airgead as a thuúil cam sin charromí sméneach a dhéad. Ed harí sé tídoch happy bhí go bhí gom agus sinné agus chaneol tóir dhéine a gíise tóirút. Ha mí smenting hiadú gom eile mór gom. Nuair a bheit mí tram cha rá mí brialaí ar cléin sin casa bí ma mé dhéana bhí tram ha thula daine a gra ha carid gom agus bí ise a gra ó sé TB a haint agus bhí me se gra dé hanna TB túta bráineach. Túta bráineach! Sin bheit me se switching ach bheit mí texting sin or gá a dhé bheit me se fadach ging bheit mí fadach ging ma agus bheit mí fadach ging chá fáanta agus charrá mí teing charrá mí choscíí sin bheit mí fadach ging chá más a bheit mí díomh na seár chanings agus bheit mí díadach má líananig le imimegan bheit mí chá imimeganneoch fat an hiúil or bheit mí fadach ging habrta cin cear ó chaine mé tein leor agus a chat a gíis mí a gine mé dhéon sin agus nu a bheit a mis menting chaning cha bhór feisgéad in dhéirich thuirt me bheit raim thuirtí bheit me fadach ging bheit me se fadach an chomma agus bheit twins acamsa sé twin honams agus Chabra mí díomh fadach cin chomma na bheith an bheit me sé tíadach a si mar Carson nach tú sin raim ag an táiseach a chat a dhéananig mí chabra mí rilí or chanéú ar son cáil me sin rá ó go bhfuil fadach cin imimeach or ha cho fórsinach agus haí cho fórsinach agus bheit mí fadach cin fórsinach a bheit mí cho imimeach or chaúir dinge cear ná go agus chat a gíis díadach a cléinting me na scéal agus grisá a ha agus húil cam sin. I rá fadach cin se go rá féú son ritiganach. Bheit fat an hiúil agus a thula lá a mí dúscaigh a mí fadach cin mar. Chaine lis acum sa go bhfuil cúsin cears go leor fat lá agus a mis menting mar bhí a dúscaigh trónéiche agus i fadach cin chaine mí fadach cin cáil chaine mí fadach cin seo agus ach chuideach bhí camla gráim ach chaneal éhar agatsa a bhí imimeach nach chaine cáil cear a chaudíad go fadach cin chaine cáil ceart agus chaine is agad agus mention chuideach mar sé i chiad baby hagad chaine cálaíos agad dé tachart. Well, yeah, agus ha mí sméineach leis like ha fiús mise idir like full naibh acams a feich cén horror stories agus like chaine past acam sin like chaine mé treimneach go bíte agus ha mí oh gosh I bet that'll happen to me. I bet you that'll or how clúint in na rutain smisse a hachras. Chanin go dé mar imimeach nach sláinte a hán agus chamis men go dé mar side effects a hásin a chamrá mí dí rilí i fúling gona si díomh agus chaning mar go ré chaine mé cho imimeach nach na a bheith chaning ach charrá mí rilí sin charrá mí sin adach cin i dtíobh thuúm a bhig ach chuideach charrá mí chaning go mí riamh sméineach ag mé dhéin
y function of it cymwig. agus ha sin really dyryf, o'r ha nis dynnu hwt, gydach, ha nŵr, ha gaf eich dditching, mae'r ha fi trwm. Ha doch ritchinach, na fys dy fwy gydianw, agus na fys y tachar sgwt, agus mae'r faw grach ar o mysio eithon cws eisiau hwt, nio rad iwt, nid y Ham faw i trwm. tolig ti gyntog eisiau go. Ie, o'r Dim dig ha differ ir yn an. Ha mi gyntog gan y doi lana biw feiching tor yn ymwneud yn social te. Ha mi eisiau smyndig, bi ar lwm sy'n gyda cwtch gyng i'r rad iwm, agus actually hwrs dy gyfynach mi hyddig. Hanwring planau fi agad. Fiach gynnu fi genw plan ydd son sio. O'r harwyd i'r fat igloch, se swyach yn medicach a han. Agus, chofat saw hein, agus y baby agad cersgil awr ag gyda chwysyn sy'n rwyd ysgwtr mi chi. Mae haw gyri playlist i'r chorig yng Nghlwych. Yw mae haw son y fys yn amr. Yw mae haw son chanilus am gi, ach gynnu fi clech gygrog i chyn sy'n ha sy'n cersgil awr, ach gydig sy'n ahorach eich gymalwa. Agus mae haw set i'r fflana agad. Fi nôr sy'n brysig dŵl y fysan. Mae'r ffew sy'n. Ais am eisiau smyndig gyda mi an y social to betor gwyn i bring mi ein rwydyn a'ch cewr. Y hwns nach dŵrad y blanach. Agus ha sy'n brysig dŵl y hans, as ha dyrf dyfornig, sio'r tachar tachar sy'n gael cwtioch, fad nach dŵrad na fa iad i giri fofi trwm. Nio, fofi sy'n hospital ysbeibiach. Ach, mae'r hami gra na my fiach sy'n chanel sy'n gydiffer choffad a chwrdd dynnu. Falling agus safalchag. Chanel, agus fa C-section acomsa, agus chanel sy'n ymlan, cha ro plan acoms. Agus chanel gyro mi caran chill mi iein, chanel. Agus cha ro mi gyda planau, agus cha mis mynd sy'n corona. Nid dengys yn hospital gydwch gra, chanel ni sy'n edrych, o'r chanel cael ei asig gyda chi'n, agus sy'n cael ei awr. Ach, fa C-section acom, agus ha mis mynd sy'n mar, as jason, hwrd cwtch gyn raum, ha cers gilior mar, how sy'n gydwch ysgialwch agatsa, agus fel yw cers gilior, nach dy fre yw hen yn clown, y baby agat. Agus, ha ro mi really smynch sy'n edrych sy'n, fa mis gydwch y ffarwch gyng, wel, ha sio cho commenta sy'n gas, agus sy'n gydwch sli ele mach. Literally. Ha sy'n gymagal, like, had ich sy'n cwrs dim each gacharish nid ys dwynia gra groa natere. Ha hwlys gan natere, fa vaginal delivery acomsa. Ha da rwyd natere, chwfad a chwlyd dynnu safalchig gyda chwysyn, chanel ag o jiffer. Sy'n rwyd ysgwtr mi chi. Agus, fi'n seid fi coma na'n ro C-section iddi fi acom, chwfad sa fa chwlyd dynnu safalchig. Agus cwtioch se chaning, mae'r hamisig eich gyng ha C-sections iddi fi tord yn y carriage ac am ha recovery nas misa. Ys cha fi dynnu sy'n bi bring iddi sy'n nas mo. Cha fi, agus ha mis mention sy'n fa hw y recovery ys sy'n fa mis cael sgilior, ach haw gydwch i si. Chair as a chorrag son sia siachgon. Agus fa sy'n cael sgilior. Ach. Anwyr ygyd dreifig, mi ceir sy'n ymwneud Anwyr ygyd dreifig, agus fara fel mysio ffyddoch, ha ffat falaf. Agus gos i gef am i cho yma gynnwch mi un sy'n, o'r fa mi ffaddoch gyng mae'r chanio mi dol i eich gyng, carriage'n chanio mi dol i eich gyng, mae fa chanio mi dol i eich gyng dyngu, fa mysio ciar i sydd, o'r fa dyngu ac am se, fat yn tiwl. Agus sy'n efryd ele, fa mi dol i gra, ha mi Haar faking, tore leine, agus bi tord dingen is y gra ut. Gyddoch, maar glew heen, agus di yn cainjoch nach alw y ligad dinges jach yn heiad rohra, agus ha dinge trique jan maar bubble gaib heen, agus chanelad gyda visitors or sons, och jachgon, da jachgon, mias. Yeah. Agus ha mi texting sin, ach, gos i ha mi smynching maar, sefryd môr a hawns on the whole thing in at the fair, agus fa mis y ski. Fa mi edrych fi as plus yn siach go'n. Agus, a ha mis mynching mar fa ffeim ac am y whole thing y fashion. Agus, fa whole thing y ching yn tai ac am sy'n lebiag. Agus, y gianw i lebi ac am. Agus, y gianw chadaraing mis y cogadoch son miasyn as yn jai. O'r fa whole thing a sio. Fa gydwch y ching yn tai ac am agus y cwyd biag. Nio,
húlaáil agus bhna agus bhaid deanú mar tí cé cin húlaáil ar san húltainge, bhena nápií nach go mas an taigh. Bá nápií go man agaras grannig me sin taigh cóigúd an sfeising ag an taigh sia, agus nuair sin ná láháinnig deúd fating. Ach bha mí ag an nám bha mis caran na fadach ging bha éhan gósa, agus ha húlatinge chó excited. Chemical agus am is mentioning mar housecí agus hafas am sin ach sé baby agad a haun a cha mis mention go raibh mór a haun san húlting a hat chemical loscuteach agus féime tú a céinach a sin agus chan mis mention gun a gís dinge sin go ha mis mention go húlting ag graim ó tíach bí fech go loch na dían sin rárá agus ach gá é chanje sin a bheit me se féim bheit me se féim a húla dinge bheit sin ach ha me tíach síir agus ha an goá Bhí duine díoch nach chutálaigh cha bhí duine spíra sin trút go bhí duine díoch nach chu choúa díach mar ha coloch a bhí ag go dóid le chlánága agus baby agus ha chuineacham sa bhí is deí á tíle go múpa ar chaning fé me go mé san office stocha nachrá stocha go mé sa bhú go dúirs chuit ging dúm ó fuí chusa lábiad na díochar an spiagad rin dúscaich. As thuir me sé díha well fé mé go bhfuil sin na séir. Táid catal tróide, Bí daine díoch nach ag tíad a chudirh sa ha agus ha snog nuair a ha daine chu excited nuair a ha beagad. A cha chuideoch ha ri deirh agus bí daine díoch na thu, ha me sé díoch na thu mar ha díoch mar a ha choch. Sus bí daine géisioach a drástas beat go dóid le baby. Agus ma ha go leir an nach chéil sin a seo. Cé siad ile a hacum sim. Postpartum hair loss. And you've written sin? Yeah. sé. So a As bhfuil well fi an go bhfuil bige nuair a hospital. hasú like traum hat alt scanne like tú a choúas an baby an Well, fé mi ra cha gása go charromí men sin gorásin chodá acums. Okay. Ach, agus fa mi I ceannach net líon haidí do go féking a holaáil a ha fé me seo agus fa mi ceannach tá scudal san mat agus holca sin or bha mi há go lech mí in sin. Ach chan mé men go chadáí sin ach nóir sin chuna mí I fá I fe leis agus mar friend baby hair. I falloch fána seo ach ha sin cháfií sa gá chan le sam Carson. Well, nuair bh me sé trom bhíh míine na fás cho Wow. agus nach me se fein mínen. ach nó bheit mu grúach sáirte. Wow. Agus nó sin bheit sinne chláir glán hain. Més vin sin bhaking dí bhí filmach fa baby acham sa bheit dávíos och ingin dé sechgin ar rud Rúper. Yeah. Híl mé gopad dí chuid san sin agus a cuiine a bhí steach chula mating go mar se gnú agus go dé seo tar brúis go marúach ag sire ó wow hanna ha rilí fála seach go baby or bh me grúach tíach a tuitiim amach agus bha díach I fiag máte. Yeah. Hanna ha kiiste go miúd. As J bheit an darna baby acid agus I Chile gá rutigin so manach le acu scríb hanna agus lena glanhéin ar san BBC Alba agus seo an darnas ré agus sé nadidir sé baby a hangú gaibh se hanning. sé ha mi tá go dúirú sin bha mi ri No a chaisiú ar tá oppa a chudám agus cimime a bheit sin I dóráis I deanú an chláirigad deanú filmig dá bhí is sé baby agus ha fiochan rí mar I chas a chamal as a rut a bhí gopad agus rá live ha agad go bhil na déit seo tín agus an nóir sin cimime a bheith fellach ging na láine agus chuideach díach fi rá live cimime a bheith fadach gé míana a bhí facail sin agus bhí dóráis a mis men go an hormóns a go díach as an céal. Charm mé sanna dhéanú. Charm it's sanna dhéanú. Ach bhacham de se ru dhéanú. Agus sin mar a bheit sin mar a ha de vorlich agus de marich an úde gan dúil. Bhacham siú dhéanú agus bha ceirce leir ach bha de raibh bhí a gopad agus ha ag dopad le pump. Check. Or bha Evander, hasted mevrouwlich ik nou agus va really dullig ha godelige wit je dober agus gaan niet dunne sin ducht dieist
ha mis mention go bí duine diochanach ach ag nó nám chuideach channe le son. I dí go chuir ást agus ha sé rút mór a han a bhí goper nuair ha baby gma big agad. Rhain yw sy'n nyrwyd le Seamus, cwydioch gyda, fa sy'n dianw OMCs, fa yw Bhagam na sy'n sé. corni. Ie, sy'n nyrwyd a ha dylich. Like, channe... Sin mar asol. Yeah, you're how... Féin tú mar é chas a chama le dopad. Agus ha mis mention mar dídoch mar a ha cúsin as an dopad a hackinge an an dé. sé sin mar a ha uan agus ha dúlí go féim tú sin dhéanú a chuideach. Agus ha sin ha episode mé in operacin go bhí acin na satir ar san tré. So yeah, ní sin deep dive. I bí duine gra an díúte nach chéó an clinging. I'r còrrag duine gúte I dras ag ní a far bhil siú. Wel, ha mi smúnach ag inise ha mi farach yn fel tor carriage ha baby yn achge. Agus, you know, ha dyn gael, cyn eis ydol yn y sio. Agus, sé ceist, wel, hwys mynd chi'n well, chanel, mae hi'n sam fi, like, han cor sy'n fi acyn, ha sy'n yn nhw raf, ach chanel sy'n fi colwch o ffat y sy'n. Ach, cydioch, it's like, what je mwr heilach o ffyrst y sy'n. Agus, you sit in panic. Agus, like, a mi smynach ag leis grefryd cho person ta hawn fi traum, nian fi acad agus ha dyn fiach ein fi onerach agus fosgolche ach cwydioch ir y lai fyle ha dyn mar hau gra hag ma unranach agus hau gwharich mar fornach hau na dynad na llawn. Wel, chynnig mi fideo agus han cheisio ha fi fili dyrfi lian fi eich stoch y gybys yn y nyrwyd gosa. So, chanel mis mynach y gyfeil. I mean, ha rydym nhw chadl y cwrtrag orom agus ha mi ffas gyma imagynioch mar ha mi yn sy'n. Ach, ha mis mynach eich ha snog nŵr a cwyn am nŵr fa Seamus ac ytse fa mysys mynach eich. Oh, wow. Like, ha carriage ile acam ag y ro babyan ach fa iatsen fas ach hyn vat na boike agus ha mi smynach ag gaif sy'n cwtioch se unig gyda fy fawn agus vat son tiawtyn, you know, ha mi ach al lan isam na ha mi idianw agus chanel mi sons gybi dynia ila smynach ag gyfil ceistyn acam no gyfil mi hintach ach fa cho refreshing an y doi brin rwts is y gra fa sio dyrif ha sio really dyrif na brin rhywun mi yn sio. So, ha mi smynach ag gyfil y cwtioch ag a hwyrdd dynia ma ha sy'n y corig. So, yeah, ha cortig rhywun sy'n fi ffenio mach mewn i hwyrdd sy'n. Ach, Cymryd a hau ffaddoch gyn nhw'r ha cwyd gyn y ffein o'ch gorst. De fel ywys mewn i'ch baby i hwld y camera sy'n. Ha mi smynach mar ha dyngu y ffein o'ch sio arams. Agus ha mi ffaddoch gyn mar ha chanio rosi ach blin y gilia. Agus ha dyngu ffein o'ch aram ffad yn hwyl. O, fel baby e lygofi ac ha mi sy'n ffaddoch i cho mi chorst. yeah. Chanel is am Carson a had dynnu smynach yn gyfle sy'n okay. O'r chanel is acet je tyr ha dol. Mae gwyd go raw fiach hynio gybyd je. So, yeah, ha mi smynach gyfil yn ceis ryddig yn awkward agos ha mysio fiach yn gynnu fi ffeinioch gyr gwyn ila. O'r chanel cael agos acet je ha dol. Mae gwyd le carriage fas ach hyn dylwy. Gwyd se, Jenna, you know, plan i hyn. Ach, nyr ha cwyd gynnach random y chyn yn, How's a give you 30 of it? Oh, right. Well, Gris Orsh. You're like, oh, right. Okay. Will I just, no, like, share it more down? I guess, yeah. Don't love the question. No, ha cho mi chorst. Like, chanio mi thickring is a la hawn. Gyfle ding has ga ein. Or ha is acyn gwre ceist gwlig y gwyd y gyfiawn. Wel, chwyr y chwyle bod yn o'ch affi hyd yn o'i blyn y gys an sy rang lichtjer van de realtas. En beur? Ja. Fijn nog? Ja, we gaan eerst nu aan is ja. Zat de graad joch koenig ha TikTok. Ja, van de realtas. So, wow. Ja, ha bidunje fijn joch gseen. Agus ja, kreeg je me nog heel af voor is de. We mis aan de doi fors nog gero baby akom. Ag fiche sa hoch, fiche sa nwy, o'r chad y gynnig dynnu fheum. Agus, ach cryd mi nach i lafwr ysda, o'r mar a haw grach, han i lys ag jen so i'ch at y fi ffredig. Is gwydioch man a chelw y gyd i clawn,
sin ceir go leor cuideach, Sure. agus chaine mis men go bhfuil chanéimú mar justification a dhéanúid chaning. A cha mis men mar sé dhéidir sin bhí big. Well, ha mi dylra, sé còrig mór a ham. Agus ruta han chaile fion sin cóirsatíom. Chaine me sé Ús a hug, Sam ha mí Gals, Hanil sé féin thank you message. Féisged, taing son fian. chu carstú go den nach canna. Yeah, Carson, ha mi chod. As fást agus cuideach text message agus stocha in náhuidas chaine me stil cheannach fion san náhuidas. No, Lana ní. ní mi sé, ní mi sé. A mé cháú lí go bhfuil chaine le fion ha me sé stochid. Yeah, actually, hat a chóir a rúms a cha mi sé solduig go smá a gan. Ha mé cháú lí mé sin ach stocha go bhfuil go féimiid. Stoch go rá. Megid, megid. Well hanúniad roiorn agus leis sé sin cúncheh me hasisiúh. Is an éisteach a dtíir tí go bhfuil sin BBC Sounds agus chuideach go fud siú sléidústeach an na DMs ag BBC Radio na Gael. If behaus an bring me na cuspa na cin. Jo, ma ha molíon son fian na siarach. Han é Rosie Carson thing. Hanil, spach sin. Cyú. Right, gan sync leis a seo.